Isilomo se-Kaizer Chiefs, uRené Tolonyane, sikholwa ukuthi umdlali osemncane wamakhosi uSamkelo Zwane kumele aguqule indlela acabanga ngayo uma efuna ukungena eqenjini lokuqala elidlala njalo eNatureland. Lo mdlali oneminyaka engu-22 ubudala usedlala imidlalo engu-23 kuyona yonke imiqhudelwano ku-Kaizer Chiefs emikhankasweni emibili edlule, kodwa yonke imidlalo eyisishiyagalombili ayidlale ngesizini edlule ephuma ebhentshini okuyimizuzu engu-97 kuphela esenkundleni. Unekhono kakhulu kusho Tolonyane ekhuluma ngesikhathi kwethula uxhaso luka-Hyacinth Margret. Ngithole ithuba lokumbona eduze ngesikhathi ngenza ilayisensi ye-KFB, ngenza umsebenzi wami ukufunda neqembu le-Chiefs i-DCC, kodwa ziningi izinto ngokwami okumele azithuthukise ukuze angashintshi kuleli zinga le-PSL. Akenze okwanele ukuthi ahlale lapho. Usengumdlali ojabulela ukudlala imizuzu eyishumi noma engu-15 bese engena njengesapho. Ngicabanga ukuthi ithalenta nalo uyalidinga ukuthi adlale kubadlali abangu-11 futhi enze umehluko. Kubuyele esimweni sengqondo nasekusebenzeni kanzima. Muhle kakhulu, akanalwazi. Ucabanga ukuthi ithalente elilodwa lizomphumelelisa.